people. Coco Wonderway. Webantu abakhonza ephakameni kwaShembe Nazareth or whatsoever. Oh, kanti khuluma labantu laba ekuthiwa uShembe wadliwa inja. Lo nje leyo sefa kudala. Kodwa manje abadlali bakhona bazondwa. Ngisho umdlalo ofika manje ongasilutho kuyagaxela. Kwaxela into engazazi inja yadliwa ukhokho umdlwana lo ongaziwa shonaphi. Kwamanje inja kaShembe yifuyo kuthiwa yadla uShembe wayenzama ukundiza esenze uAbraham ngabe uDavid noma uJesu noma Abraham. Angazi umlando wakhona uthini kodwa khona bona banakho bona ukuthi TikTok sengowabo ngoba phela nakho baba esitimeleni bawenza isitimela kwabe esabo bazama neguzu balenzelelabo ba airport bazama ukwenza ibhanoyi belabo bahluleke ebhanoyini. Hey, bayafuna usiphatha labantu labana usiphatha ngenkani ngeke bekwazi.